Sasisian ngi pilih sumpai pi berok syakani ka channel kejangi bat hakani ka video ngin pe yakini ki post ki birang shilai thamai hapo Shillong Meghalaya. Shopping in sedang yakani ka video sumpa subscribe yakani ka channel but turn on your new notification bell kenang bopin numdo yaki videos ki bangi upload. Pila aruban follow yangi hapo ka Instagram kani yakani ka Instagram account kejangi. Yakani ka post lapalat daka Institute of Bioresources and Sustainable Development nani ka IBSD Shillong mentau benai arajar ar. Ikirteng juga ni ki post kilang kumni project associate but field worker. Kelas date lani ka tarik bakado apila ban somen ki applications kede hau arpo tarik benai me arajar ar. Ya ka post project associate grade 1 ka balai kawai ka upper age limit kedai lapisan 6 mat kandon ru ka relaxation yaki kategoris kat kum ka government of India ka salary lani ko tolop kedai lapu hajar bat persen ka house rent allowance yaki tu ki bapas yaki national test kum ka CSIR lani UGC nan lani gate yaki tu ki bampat pas yaki niki national test ka salary kendai persen hajar badru persen ka HRA ka educational qualification kalau kumni pelak dia pendap ia ka MSc agriculture lani horticulture lani basic science kum ka life science medicinal plants botany biotechnology biochemistry lani ka M.Pharm. Ya ka post field worker ka balai kawai ka upper age limit ka day lapisan 6 barkandon ru ka age relaxation kat kum ka government of India ka salary lani ko tolop ka dekat prajar badru persen ka house rent allowance ka educational qualification kalong kumne pelak day ban pendap ya ka graduation hakono ka science subject. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply kini ki post pihak pa ya ka application form ke bapila pendam badru ya ki documents ki jongpi Shah Senior Administrative Officer Institute of Bioresources and Sustainable Development Shillong Note Meghalaya 6 Mile Upper Shillong 793009 East Khasi Hills District Meghalaya. Lani pila ruban send daka soft copy syakane ka email ID shukla2000@yahoo.co.in. Kini gidi documents ki bapidon kamban pak lang batka application ke bapila pendap. Copies jangki mark sheets, certificates, age proof, batka kategori, lada pidai SC, lani ST, lani OBC, lani PWD, badru experience certificates lada pidon ka biodata ko jongpi, badru pidai ban tho ya ka mobile number batka email ID haka application. Ka official notification lani ka notice ka bala apply hi dengan ka ISBD ngala ai po description jong ni video ni sung ba download bat play shoya ka shoba pin apply kini ki post kanang ba pin tip shushu shapang ki wiki details.